Marido ni iki cy'akintu. Yengeye kubikoma mwana. Reka banze nirinde covid haruno ni iki none. Covid ari covid na sida igikomera ni iki? Sida. Ati komera covid hakintu reka ubwize ukuri. Do. Waruno ari kintu ari do. Gakingirizo. Wakini wanye ko muri abatangiye n'abarokore wakintu buri gukora ibiki n'iki cyo. Wayangiye hano nabo cyane. Kimenya nka moto promenade. Ubu ngubu bukakiza nashize hasi. Ibi yabajyana sha. Wakintu dore mu haye ingoro y'ubwami wakintu ndamureneye. Wayangiye ndaza kumurembera basowe. Iki? We ntabwo ubona waruno icyaro n'abahagaze. Umva ubwize kuri waruno. Noneho ngewe ibi bintu nibakiwa iki. Banzire bitako ryanjye wakintu. Cyakozera mutama yaturangiye bye. Umva ubwize dore wakintu dore mani twaje n'abakiwa kino na Robeka wa Robeka. Ibyo nta mutabira tonto wanje. Nabyo ufite hakintu. Dore bagiye ku Robeka wa Rono. Akusubire mbwire mana. Bagiye mu cyumba tugakora akazi. Ni iki cy'amasaha kugenda mana yakwisa. Bakibazo umva Rono. Tugiye gutega indege mu cyumba hakintu. Dore bari tware na iti wakintu. Kugira ngo umukobwa bataza kuba ni bafate wakintu. Wanjye nawe cyacimire nka moto promenade wakintu none ngubu nagakiza nashize hasi ngo batwara abatamye yuko biri bajyane bona nabonye cyane warunaso. None se butangira buretse wakintu banye muri pasteur Rono. Ni ibiki se sha pasteur strade ni banye ko muri abatangiye n'abarokore wakintu buri gukora ibiki n'iki cyo. Wanjye hano nabonye cyane. Kimenya nka moto promenade. Ubu ngubu bukakiza nashize hasi. Ibi yabajyana sha. Wakintu dore mu haye ingoro y'ubwami wakintu ndamureneye. Wayangiye ndaza kumurembera basowe. Iki? We ntabwo ubona waruno icyaro n'abahagaze. Umva ubwize kuri waruno. Noneho ngewe ibi bintu nibakiwa iki. Banzire bitako ryanjye wakintu. Cyakozera mutama yaturangiye bye. Umva ubwize dore wakintu dore mani twaje n'abakiwa kino na Robeka wa Robeka. Ibyo nta mutabira tonto wanje. Nabyo ufite hakintu. Dore bagiye ku Robeka wa Rono. Akusubire mbwire mana. Bagiye mu cyumba tugakora akazi. Ni iki cy'amasaha kugenda mana yakwisa. Bakibazo umva Rono. Tugiye gutega indege mu cyumba hakintu. Umva wakintu. Ibi ni biki mugiye kujya mu cyumba wakintu. Twagiye amasaha atari kugenda mana. Wakintu ari ikintu nakoze ari ikintu atera kweretse wakintu. Rono. Yaruka. Kumenya akazi. None aho ufatiwe n'ububonerwa rindira ubuse yarakujyanye he. Nose wakintu we no sane nzaje wakintu ntabwo uri bitane w'ikintu wakintu. Oya ibyo. Ariko ubwize kuri Rono yeje bibaraje. Ugenda natwaje ko wareba. Amafaranga ni ikibazo. Amafaranga ari ikibazo wowe. Sigaye amafaranga se. Amafaranga dore ngayo wowe singayo. Bereke mani bereke ko ufite ko wakintu. Amafaranga singaye amafaranga si dose amafaranga. Umva wakintu. Amafaranga ni bya. Reka ubwize ukuri. Do reba umva wakintu. Ubu ni Burundi. Ubu Burundi wakintu. Aya tugera kwa sasa. Ubu ni Rwanda wakintu. Ugenda na mujyanye mana umvuge ngo wakintu reka genze gwebere ikintu wakintu. We nta makuru ufite Rono. Wagenda gezeyo mana. Wagezeyo si byo niri cyo wakintu. Reka ubwize ukuri wakintu. Dore ni noteze bituko. Umva wakintu. Reba ngo katwigendera wakintu. Wagigiye nawe. Ayibuse n'ubunyago uri kubona ku isane wa Rono. Sheri ngwino ngwibyo washakaga. He nanjye niyabungiye. Nagiye kudokaraga gato. Wakintu reka nakondo muse wakintu.